Kurang bebas stage nak selesai. Yang telang lagi. Kalau saya ngomong cina. Bang pokep tempat dengar lu mah. Bang pokep berapa pilihan kopi ni kan? Di. Ala 50 loh, oke. Ala apa nak tentang bang pilihan? Kata gue ke? Bang pokep berapa pili? Lasi non isi yang dengdu latang kecil laku. Pini kita tanya dia lagi saya. Kaitan fracture. Nak lung karilis yang dengdu. Masalah bangso alun otak ko. Ambong ingko. Ang ceparai tak kan tak ko. Apa yang bisa nara lang fracture dah tumon fracture. Masalah tumon asap cucian kita dapat cetong kita ilun tek ko. Sondak taksi pamu bomulang sopen tang honane ingham lang sopen tang honane bolong koma jiben dola tuman tala pulo dak alom so doce na atumon ba dak en mom na ake nak therang lo fere lo ke kopi ma gelun lalu pasi pamu ni li pulo korpi handri be lo ka jok lo sa kapre gelun dalun ka pene phangcho pene timung galun ponai korpi handri timung ho lasom ta gun pone be lo ka jok dei sini lihin pen ka tuning ri dun lo ka Bida do piro kan dah. Ulpi ni apa sana mana tu elok kan dah. Be wajah tu kan nolo walun ke. Langsung ngomong English tu mutara tak konsen saya. Tak tu warlo atau apa ke. Obe, Dr. Tigru. Lah English tu mutara nang saya. Oh, lah tu cisik kang lo boleh teh pada nang nelo. Lah sila bangso lunjir ni do kang kupon ji. Ilu na bang ijir bang ke. Oh, korda break tu lagi. Artu. Oh, lagi ke break je. Ni kan tu pasal mulut tu mahu prong payah lagi. Artu. Langsung lam kali. Tapi ni si bang ke apong le lang ka bang ali break chat pola bang ke. Tapi lagi tu kau lagi muka studio. Yang si patang lo dah selera bang ke studio apa ke? Langsung perang. Kapang puji fanzine le hang depo lage ile tumlo nang cerap tu lapang pulo ado beta LGT Cine Production ke lang di YouTube lo video apa ke music video lasi dak sampai tumlo nang cerap tu production lo lasi ahem ku hang mate CEO hang depo ake hai Lukas Pangcu alang lasi journey lo na pangcu ibang journey dela lasi dak pengso ma ke mai pasi journey dela alang lipa Alang lipan manpeng gitu karpe pohopen kartu ipan si cuning regla. Alang li hello LGT Cine Production nom produce lo ASIO lo ahet kumalah kuro lo lasi lasolong labangso karpe long singing superstar management team laki klang nangkok laki ala ar ang tulang asih cetak peti lasi halake iltum kado wira cini lo reception sinti Telenhan Society lasi abangso presiden samedo kai Raji Binti alang lepas sampai kacerap dia planting sama ancok pare kai Raji Binti maka Richard Dev senang normal itu mataran Richard Dev tumbuh alang li lo lasi alang lepas sampai manpeng itu karbi puben kartu manculing rega lasi alang itu masih apor ke yang pakai yang cat lah lasi kado hang ke hangen na bokpo lasi alang tengah yang pulo pola ke hang nang lasi la jirni alun ta producer do itu malong lake aka IP Mira ITP alang le pata meta teng song ke mai baju negeri lapen dak jirni along alun sepi lo maningka tropi alang le pata me dak teng song ke mai baju negeri lapen alun dun lo la pen jirni lang da music ipia bang pulo ake hai thon ing ti kata alang pada beta pring song ke wai bacun ing la la pen dun lang la rat alun kita bang pulo harmoni be alang li kamera lun cerap cetu dulu kilun dun lo
Masih nang litung setame lah kecepatan tanggal lo nang litung malum setame lah sound release long kok deh. Sebab ning cibina. Tak akai harmoni beta lagi juga. Lapen la soprang ni li pacini ke pola so apu thak bakke. Iji ralu na bangke apong si apong lo bangke kitok lapen ati or kipi abang pu lake amrin ing tiga thar lo lapen music kipi ke pu akai dhoni tiga thar se pilo nang litung kado go beta lang lepan beta lo bote music mesen long ing po lapen alun ke thap dam ke master lapen mana nang patiak pin buat dia makan lagi Hembiri Studio di Pulong lo lapen producer ngajong kali ini pacini lo pu akai pi mirai mate hala lung sepi manimka asar pilo mate itu ke joy ke ben ciri bote apa lo ciri cawde sena normal itu asupi ya panten ceng lo apa kata tungta apa kata lun gilun ani hang tungta arang li son ka producer ke apa pasti putra iji bang ini pasti itu oh ri labang ke hu artu nang itu laso oh cu artu dia lagi dak cu artu bukan kado ada cinu kadi cu artu kro masih laso cu artu kalau pakai kita kapang puke buat kaya kalau akai hai dhoni kita thar pasti tok lo laben music alang ni sipik lo laben recording ke lagi Hembiri Studio lo malu laben ke dak kilu na pakai akai hai dhon ka thar pen maning ka kopi laben producer ke maheta ni pacini lo kai pi mirai ki pilo laben pamu hala ijir lo pakai harmoni dhon ka thar laben maning ka kopi bang thom sidun lo rasi better de pin pen abang solun le don pu kai de ben panelis poninga to ahon mu maning no jadi kecar teh pakai cising ding dah mana kau coba dua orang sah nalihin kan masa apa so ini tak kacau tong kado gue singing selalu harus tong kado gue ke visual pula kan ke pura jas tapi ke keting kado menteri ini bangkuru kadang kan pun kasih reklo asnali lipan aso mereka itu resep kilo dan tuini alang ya asar kilo alang itu bangso adun kasan sepon hingga orang kilo cuartu la so meni kena itu sini no kacung phirok cuartu berapa pasti kurang lo la si jumise nai ji la si kadu mata ni kacung ni pon ke boilo la kadu bi participant mata tabang so do nali tumta alang lidak channel youtube channel do alang lifana do share bitha la pen ko an pe chirat chito do thana tum mesen comments ki pon tha la pen la am so se maningka asalun kusan se pon thek ji paklang pon thek ji la so tha mal ka her jimi bi pon tha la pen ni Faruarna longstan ipini labang salun kang pupan pini akhir jimi arnang no kang pilo lang itu kang kardam asing to Richard senang normal itu kang pupi nong binang leo tahu kang kita kita mau bicara music mana ni bahasa chat kok harmoni duduk dulu mah harmoni bang dak lundun desa lah harmoni lundun long segitu tu bola dah asik asap baru cetak kan Richard senang normal itu channel tu ada kelompok lah berkesi ke manimka kropi tu YouTube channel tu nang tu nang lo bote long fit tu manimka kropi paman lalu pulau tante nang tu hai lu nang kelompok lah berke der delu nang le tu malun setame ke hai tu der bale lun kare koda war sai ki pina pukali ini tu malong masih der lo Kristin terona wang hoda chalo Kristin terona ini tu malong amunit lo lapen ke dhon setame song lo masih ini tu malong ke music director ada kau music selamat ada kau kado itu lo dasi nang itu mata nang ne kadok kami tarik korlong lapo lun ke nang itu mesen lun kaca sik do ya do pulonte jong si abe pulotante kido tu malong nang itu homri tu not apa sih lun cewa not nang itu papjin pernah tu kami record long repo lah lo cerap situ lo na dasi down lo lah bangsu lun kampu aja nek pakai kado